dore couple 5 ziramya Imana zigahimbaza Imana mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu munsi naguteguriye couple 5 ushaka kumenya ko zikora umuziki mu Rwanda kandi ari couple nziza cyane. Reka duhere ku mwanya wa 5 paka tugeze ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa 5 turasanga couple nziza cyane, couple ya Kristo Nasindwa ndetse na Sharon Gatete. Ni couple nziza cyane nkaho umwe yamenyekanye mu ndirimbo nziza cyane zakunzwe n'abantu benshi, aho ziyarebwe n'abantu barenga miliyoni 2 buri ndirimbo. Ni nziza nababariwe ndetse n'izindi zitandukanye. Ku mwanya wa 4 tudatinze turasanga couple nayo nziza cyane. Ni couple y'abantu babiri, Jado nziza ndetse na Esther. Ni couple nziza cyane aho bakora umuziki wibanze mu guhimbaza Imana ndetse no kuramya Imana, n'abamenyekanye mu ndirimbo nziza cyane nk'abamenyekanye mu ndirimbo Ni Nziza ndetse n'indi baherutse gusohora bari gushima Imana ko yabahaye umwana. Iyo ni couple nayo nziza cyane wakwigiraho byinshi cyane. Ku mwanya wa 3 turasanga couple nayo nziza cyane ikora umurimo wo guhimbaza Imana ndetse no kuramya Imana. Iyi couple nta yindi ni James na Daniela. James na Daniela bamenyekanye mu ndirimbo zitandukanye, nkaho bamenyekanye mu ndirimbo Umwami ni mwiza cyane. Nayo ni couple nziza cyane iramya Imana ndetse igahimbaza Imana, nkaho ku rubuga rwa YouTube bakurikirwa n'abantu benshi kandi abantu barabakunda cyane. Ku mwanya wa 2 turasanga couple nziza cyane nayo yakunzwe n'abantu benshi, yigaruriye imitima y'abantu benshi. Iyo nta yindi ni Ben na Chance. Ben na Chance ni couple nziza cyane abantu bakunda, aho bamenyekanye mu ndirimbo nziza cyane yakunzwe n'abantu benshi, aho yaje kurebwa n'abantu barenga miliyoni 2 kandi gikomezwa kurebwa. Nta yindi yo ndirimbo ni Zaburi yanjye. Iyo ni indirimbo yamenyekanyemo cyane Ben na Chance. Ku mwanya wa mbere turasanga couple nziza cyane nayo iramya Imana ndetse igahimbaza Imana, nkaho ku rubuga rwa YouTube bafite abantu babakurikira barenga miliyoni. Urukumva ko ari abantu benshi cyane. Iyo couple irakunzwe cyane, ni couple nziza cyane nawe wakwigiraho urugero rwiza cyane. Nta yindi ni Papi Clever ndetse na Dorcas. Ni couple nziza cyane abantu bakunda, nkaho bamenyekanye mu ndirimbo zo mu bitabo ndetse bagashishaho n'indirimbo zivuga ku Mana. Iyo yari top 5 y'abantu cyangwa ya couple 5 nziza mu Rwanda ziramya Imana zigahimbaza Imana. Ndabakunda cyane, Imana ibamere umugisha.